Okay, lost separate things out. Now, chupa chawde. So next day morning breakfast, having breakfast. 이렇게 비워도 이미 거기 따위들은 나인데. 스미게 어무도 치킨 대결을 시도다. Still at Okay, so ready. Tamam. Ajude kaji shara. Talong marade ji. Swimming cap yaar nahi. So room check out chhe so we had a great day. You make options so so and that's it. We are out. So ani samala 양결로 쓰시던데. 제일 잭스입니다. 몸에 야시. 기분이 조심해서도. 딱 미시는 거. के लिएर भने मलाई यो के हो यो लाली हो र के गर्ने त म चाहिँ यो किन कति हो 10 रुपैयाँ एउटाको 10 रुपैयाँ खै तिमीले यो कतिसम्म बेच आज हाँ 300 जति होला हो र अनि म कहाँ राख्ने यो लिएर कहाँ राख्छ औषधि बनाउन नि हुन्छ अनि तरकारी मसला बनाउन नि हुन्छ ए मसला र औषधि चाहिँ यिनीहरूले युज गर्छ अन्त मलाई त केही आउँदैन मलाई त चाहिँदैन लास्ट कतिसम्म दिने 5 हुन्छ हाँ 5 rupiah? Ninje kum last kumanga cholasya. Ngin kumchu songudra nga yemelemba ani chakdalemba kumanga chasta. 5 rupiah sayo. Temlai. Ekchine la samatma 5 rupiah din sin dedim. Agi kati payo re timlai? La. Aba kati payo? Kati payo? खै अब गिन काउन्ट गर्न यो 50 रे एन्ड देन यो कति हो त ठुलो विषय हो यो कति रहेछ हेर्दा 20 रुपैयाँ अनि कति भयो अब को सँग सिकि मिन्द निङचे कति भयो अब टोटल कति भयो खै खै थाहै छैन ल अब के गन अब काउन्ट गर्दा कति भयो 50 अनि 50 तन्यासको 다른 쪽 저거다 तिमी स्कुल गएछ अहिलेसम्म कतिमा पढ्छ क्लास 3 मा अब म्याथ्स चाहिँ ल यो 50 भयो है यो 50 भयो है यता हात यो लालु पुरस्कार राख्दा यो 50 भयो है अब यो कति भयो 20 अब 50 प्लस 20 कति प्लस 20 7 7 70 70 अब 70 प्लस यो कति हो यो कति हो 20 अरे 70 प्लस 20 त यहाँको कन्फ्युजन कोटा ठाउँमा सिङ्गी समारको कन्फ्युजन भन अब टोटल कति भयो काउन्ट गर्न को 60 60 भने 50 60 भने 60 मात्रै भयो नि त ओके 50 म काउन्ट गर्छु र 50 यता अर्कोमा गर्दा 50
60, 70, 80, 90, 100, 10. अब तिमीले कति पैसा छ टोटल? 110. 110. ओके ल बाई. खुसी लाग्यो? ल बाई. यो जो 다른 거 깔고. 아니 제부 장아신기 민두셔요. 그만 암주대 이슈대. 단단히 장아증 되듯이. 아니 제부 주주는데 다이들이 사라라 이래로 좀더 이제 면도로 고무 줄랬어. 고무 줄인데 손에 구멍 알아. 오케이. 나오거든요. 룸니 택시 많아. 집나. 시르고로 라마스키. 코스리 약속했어요. 오늘도 볼다 볼다 기분 그래. 다들 미상 파워라. डिजाइन रहा यार बैग मोरा मूव चल रहा है तेरे अपना वही ये नीचे वाला सीट पे बैठना है मापावे तो मारे ट्राउजर शादा ट्राउजर मापावे रे तो ठीक that's so rasa ki uchun so and ani ni vlog continue tarochi ani thank you for watching bye.